kagayam at timanan tigayam yo Jenna almoy te mga kakamakas man ng biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo tinaragsak nga oras yo amin ngawan labas. Thank you iti kanayo na panang padpadaan. Kadag iti drama tayo ama ng biyanang nga drama ken biag ti tao a drama. Sapay la kumataadda kayo kanayo namang suporta kadag iti drama tayo dito YouTube channel Jenna almoy te drama. Manipod man nga rod kinikabs at Alice san napud na nagantin tay drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay Daligaya Segundo ditang Pamplona, Rosalyn Julian, Sani Pobre, kan Flory Medina. Kastimanti ko na ni Kabsat Alice, dirma ng biyanang. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag, imadayo akiti lugar mi, kat nagsapula kiti trabaho kiti sabali a lugar. Kat bayat ti kada kiti adayo, ada nakarelasyon ko, aging gaan nagsikugak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, pakawanindak ko ma. Nay, apay ngagsangsangit ka simbang pait. Mala, umunag ka. Nanang. Anyat sangsangita maya. Ari ka po nyo to'y tiyan ko Nay, nagbukol. Apay anya na ita. Sikog nanang. Anya, masikog ka. Asino, tinakasikog kang ka. Engkoyog mo kumaan agawid Di yun namnamaan day jay. Taintarayan na ko nanang. Anya. Adamat gayam sigod anobya na. Di na yung bagbaga kanyak ti kadat nobya na. Anya. Engkamat mo kumatibagim tamasikog kan. Sikat irumbang ngay kasar na. Tanasikugan na ka. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ko nanang. Jay nobya na ti pinili na. Kasano nga rodaytan ngay? Awan may parang mo nga matasikog mo dito lugar tayaw. Anyalat sa undag iti tao ngay. Ibagada disgrasyada ka balasang. Kat, anya nga rod. Pudnomot nanang. Ay sana mabalain. Diyak kaya tamachismis ka. Pagpiestaan da ka na dagiti chismus at iti lugar tayo no kasta. Aduman ti may bagbagadaan no kwa. Ay, imala iti inana. Kung kunadan tumanoin. Takasta ka nga ron nga awan na daklam nga amam. Taintarayan nak mag-ide dya amam. Unay ka mangaminan. Apay ayati kag pampanunaw to. Amom magtinaglabasan ta. Apay ngayon palubos mo akasta ti pagbanagam. Sorry nanang. Nailawan. Ay, kasano nga taday tuyan. Ay, diya kaya ti may babae. Di mo lang amin pinili mat tinakirelasyon anya ka mat tanalis. Saan nakarumrumor dito'y balay Tapno saan da ka makita dagiti tattao. Mabalin nga rod mat ayati kasta. Masapul mo ngagpa-check up ka. Masapul nga iwan am tasikog mo tawan am mo dayta. Nanang. Ay, anya nga tayo tinasaya at maramid. Ay na, makulkol ti ulaw. Mala, mga nan, nakaluto ako na alis. Wan nanang. Nagpatnag ang nagpampanunutak. At dapamuspusan, wanuwagas, tapnusan ka may babaen. Anya pamuspusan nanang. Masapul nga dapagparangan ta nga amatasikog mo. Asino kumangay? Adama mo ki jay ilay. Lumakaya na baro day jay. Aglaklako iti balot. Anya? Tila mapampanunot yumat. Pagparangan tala ang mat. Saan kayo mga agkaida? Wanuan niya pa'y dita? Paumayan ta diti balay. Anya? Saanin ang masapul nanang? Anak ko, no maamuan dati kasasaad mo. Sigurado ako na undang ay minaka. Ba nag-adyak kaya't adenggan? Ay, imina, agpadada, disgrasyada. Kung kunadan ay, jak kaya't timakang ngagiti kasta. Ang mga nuuman ay lapak apa akto daytan. Isatap na awan makuna ti tao, agsapol ta itagbalin nga ama kampay ide tasikog mau. Nanang. Siyak ti masuro ti tagundaway alays. Sika makagapuno apay nga ramidak ti kastoy. No di ka kumanagpaspasikog, di awang kumati kastoy parikot.
Balot! Umay ka man ditaw! Anong tigatangan yun, ana? Ikan nakitidwa. Kanak dito yan. Ang kabayatan ti panangan ko. Adaman ibagakan ka. Ay, anyat nagan mo tayan? Amarilyo, nana. Amarilyo. Nagpintas pa'y gayam tinagam mo. Di mo baak ka? Ha? Ay, ninanamag. Baruka, kunayo mo't tapno sana madlaw. Adto yung tibalot, nana. Ay, agyamanak. Ay, Wan, kaya't mo ti extra income amarilyo. Sideline. Ha? Ay, uwa na. Anya nga, sideline na ito. Saan ka marigatan iti daytoy? Awan ti aramidem. Saan ka ngagtrabaho? Kuyogam laang janak ko no kas ti arumwari di balay. Kan umay kalag maramarang mangi di balay no kas di nga awagang ka. Ha? Agpamarang ka nga ama ti sikog di anak ko. Tapno saan na chismisan dagiti kalugaran me. Tapno saan da nga ibaga a disgrasyada di anak ko. Anya? Adayamot kasta. Ada, ano kaya mo? Tangdanan ka, 300 ti may saldaw. Ay, nagbasitan nga eh. Mataktakak pa eh. Pasaray hapdila ang mo't. Mabait mo't lati pa ng kuyog mo itanak ko no kas diyama pa nagpa-check up. Makalako kan tupay numalpas. Uwan ang saan nga ta? Apakadadaulan ti reputasyon ko na ita. Saan? Talalaki ka mo? O nya, ibagam no kaya mo? Tano saan agbiro ka kiti sa balay? Sige. Pagbigyan kayo na. Naimbag ko na, tasuki kayo. Kababa, inumot ka na kayo. Alay, singkag pa-check upin ton bigat ije health center Kuyo ganda ka din, nanang. Wan, kuyogan na ta na amarilyo. Ha? Sino nga amarilyo? Katay tangdanak nga agparang nga mata sikog mo Anya? Gwapo? Dayta kinausam mo iti gwapo, iso na sikugang ka. Linoko na ka. Nanang. Gwapo. Gwapo man kan saan, awan maaramidam. Basta sumurot ka latan iti kayat ko mapasamak. Tadyak kaya ti makangkangag iti sao. Ay, kat alaang. Makaamu kayo nga rod, nanang. Naimbag nga oras mo, ading. Pakaragsakak ti makaamamukin ka. Ay, siya kayam ni Amarilyo. Sukik ni nanang mo iti lakok abalo. Agtugaw ka biit manong, taayabak ni nanang. Nanang, ayan nyo. Wan, umaya kon. Nala, mapantay nga rodan. Tadamag tan na amarilyaw. Nagamam mo kayaw? Wan nanang. Anyamot jay pinili yung alalaki ngay. Kat no nagwapo ni ama to'y sikog ko. Kadami itsura ni amarilyo No para kanyak, gwapo ni amarilyaw. Agpili-pili ka pailaan kat saan mga agpaypay so anubium. Una, ngumanyalat sa wandagi kitat taon ngay. Ang mga nuko na enda adyak man la nagpili iti nagbalin anobyo. Oranyat sa wanda ditan Tinapatag at damay parang mo nga mata sikog mo. Alaki din, mapantayaw. Ni, nakiasawa ka magaya manalis. Ay uwan risa. Ay wan risa, dayjay man o asawa na jay nakatugaw ijay ruwar. Isugayam. Taga ano nga di asawa malis? Ay taga kabang ibang nga ilay, balasang ko. Mala, di mon interview ni Alice. Tan nasakit tingipan na. Iso asa ano na yung agsasauday ta. Tinapatag, na itudunakan kan no asino ti ama ti sikog na. Mala, umuna kayo na magna, tasarunwan kayo, amarilyaw. Kibinam ta anak kaw. Uwan na. Ay saanan? Apay, masapol pa lang agkibin tayo. Magnatalatan. Ay, sorry ading. Agtungtong palak lang ti bilin ti inam. Mala, uray di kay nga ron agkibinan. Basta ginasidag kayo ang magnatanay. Malabasan tayong ti store. Mala,
agin nasidag ta amag na ading alis. Anyat mismiso utam dita, Alice. Apay, di mo kaya tararamidag. Agsaw ka. Sana kasta na kami suot kalat taditan. Di mo kaya tararamidag? Di yung mat ngamin pinilpili mo't ti pinagparang yung nga amatoy sikog ko. Tay kumamot katairanan Kanatar mo niya, Marilyaw. Anya pailat sa pulam kang kuana, ay. Saan mo? Ay, saan kang kaangam siyak na taer, iti panagkitak. Di mo amo ti mangkita iti nataer. Ay, wan, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Mapantayo ayaban tamanan niya Marilyaw. Tapno da makita da nga amata si Kugmaw. Uray saanan nga umay day lalaki. Ay, paumayan ta. Tapno da makita da gidya chismosa kakabagyan ta nga asawam. Jak mapanan. Dakailat mapanan inton kasarnanang. Anya, saan amabalin? Umay ka, tanay. Namuandan ama si Kugka. Damdamagan da ka no asino ti asawam. Isu nga ikuyog ta na Marilyaw. Tapna da makita da nga asawam. Kampay ide. Taga ano nga jay asawa ni Alice, Marisileng. Taga kabangibang nga ilay, pare ka naur. Anya trabaho na nga ay. Mangup opisina. Ngam gapo iti kinagagana. Ag side-sideline nga glaklako iti balawt. Ay mayat at nagagut gayam. O kahit kano nga iti kasar. Madanon tulat ta, paray. Isaganaan da kanupay nga minanay bagday ta. Katun larigat tagkasar no bitin ti kwarta. Nang runa kat ado ti tao di ti lugar tayaw. Ay, wana. Pudno takunam, paray. Adan to na po kaw maray. Kat maragsakan para ijay anak mau. Ta saan anay tulad ken ka. At least, adama ko na nga amatisikog ni Alice nga oray saan da pa yan nagkasar. Sige, panawan ka dito yan, paray. Tanay adapay gayang papanak. Sorry maray. Nasair kong samot ng tiriknam. Awan maday nga intensyon ko. Sorry mari pasensya ka niti panagsasaok. Kauray siya, kagurak matla ti bagik no dalduma, tatila maisawsawang kuno kwa. Diyak mapupuutan. Nanang, aga nakaksan. Ang sikalan ti tiyan ko. Ay, sus, kasano day tuyang nga? Isapay jak na isagana dagiti balo na may ospital. Mapantayon iti ospital. Nagsakit una yan ti tiyan ko. Sige, mabait lang nga ron. Inak mangayab, iti pangiluganakan ka anak ko. Hello, Amarilyaw. Sa dino tayo, Mau. Adak di ti balay. Urayak ti awag yaw. Tanay, awan lakok abalot ita. Ayaban na kadimanayin? Wan, umay ka ita dito ospital, tanay, naganakan ni Alice. Ay, sige nga na. Umaya ka na, Kaus. Ang agbantaya ka day? Wan kadwaam ta anak ko dito eh. Agawaam, taurayan ka, sa aktor umwaran niya. Asino nga'y timbagam nga amata sikog mo anak ko? Kat, jepod no nga ama na alangan ani Amarillo ti ibagak nga ama ti anak ko. Ay, sa bagay, di da ka maamam mo dagiti nurse kan doktor dito eh. Di dan to siguro maamuan ijay lugar tayaw. Ay, wan, paumayan niya Marilyaw. Bantayan na ka dito ospital. Agawi dakbait tayo nakagpakan iti dingwan ijay balay. Ni, anyat sa ngitam ngay. Pasyanak lang amin iti anak ko na. Pinanawan ti ama na. Intarayan na kami. No nagpanunot ka ko mga minanaimbag gidi. Di sana kasta tinagtungpalam. Ang amala, at daditan. Ay wanam kit dita anak mo. Sapay naglukmag. Nagkiyot ti apukok. Nana. Basta di mon ulitin ti kasta na pagteng mo
Pilyam to na naimbag ti pakin na yatamwan. Di kag dardaraso daws. Ado ti tangdan mo, Amarilyaw. Tangay nakarwaran ta anak ko'y ospital. Mabalin mo ta agawid. Ay, napuyata na ka nagbantay iti ospital nana. Mabalin ka na nga, iridip ko biit dito sa payaw. Agawid akto na maramdama. Sige. Iturog mo nga raud. Tagluto akiti pang maluman tayaw. Mangmalum kan tupay asa kagawid. Agyamanak na na. Ay, manot tawon yawn. Ay, bakit ako na? Nasuro ko na 6 steak. Ay, mabalin pa ay. Mabalin pa ite. Mabalin mo pa iti makiasawa. Ay na, no adda plano ka makiasawa, idi pa'y lakuma, Amarilyaw. Linipat kunday ta sa asawa. Apay ngay, sayang ti kinapintas mo na na. Amam, napimpintas ka man ngam jay anak mo. Saan mo akarupropan ni Alays? Jay ngamin amana ti kaing ingas na. Kaslasaan mo nga anak. Napimpintas ka ngamin ngam isaw. Uray bumakit kan, rumwarlat ti kinapintas mo. Ta nalaing ka ngamin nga agdala. Magtal na ka, Mamait Amarilyo. Oray di nakpasablugan, pakanan ka dito'y balay. Saan ka matapas pasablugan, Nana? Nana, lungay agaramakan ka, kaya't nak nga ta. Anya, ay sus, ay isan man natilay bagbagam si ka, Amarilyo. Sardengan nakman arabrabakin. Ala, kung na iti agundaway, Nana, kinapudno na. Damo pa'y laapan nakakitakin ka idi-ijay ili. Idi gimatang kay tilakok abalot, nadlaw kon ti kinapintas mo. Itataka na yun ng tiyo umay ko diti balayaw. Rimusing mutan ti panagayat ko kin ka. I love you, Nana. Siling. Saan man natilay bagbagam si ka, Amarilyo? Apay di ka madurman kanyak. Adayo abak-baketak ngam si ka. Kasla anak kan. Adda aya binaketan kan inubingan kan ayat. Awan, siling. Isa palubusan na kumaamang nyibkas iti ayat ko kan ka. Ay ayatin ka. Kat nakasagana ak amang ikasar kan ka. Kwa. Ay, apay no, jay anak ko laangan tarmang. Ta, isuti bagay mo nga asawaan. Awan rik nakken ko na. Si Kati ay ayatag. I love you so much, siling. Anyat pang panunutan nyo, Nanang. Nagadayo tinakaiturungan ti imatang yo. Ay, mariribo ka na kanak ko. Apay? Ay, kasano nga taday to yan? No kaano matabim makita kun iso matipan nakarik na kiti kastoy. Di kay maawatan, Nanang. Ay kwa, agar aram ngamin ni Amarilyo kanyak. Kani, adamatan panagayat ko kang kwa anak ko. Anya? Kat, ubing kayo pa'y mat. Nasurukla a 60 yu. Mabalin nyo pa'y timakiasawa no kayat yu. Total, nasingpet mo't dayjay nga Amarilyo. Wan ngam. Ay, kasano day to yan ngay. Awan mo kidi makunak kang kwa na anak ko. Kat agyaman nak ano maawatan nak. Kat, aklunan yun Ay, no aklonag. Anya laangan nga ti sawan dagiti tao. Ti amuda, sika ti asawa na. Sa ita, siyak gayam ti kasar na. Di ibagadan nga inagaw ko kan kanya Marilyaw. Kat, ibagayo apang maranglaang ti amin. Naimbag no mamati da. Nay, nagkuyog kayo mo't itim anugang mo marisiling. Apay adiyo kadwa ni Alays. Kun papananyaw. Ay kwa. Kwa, Maridalen. Ay, jak
Amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo. Ay kwa, ay kinapudno na. Pinagparang mila idi nga asawa ni Alice na Amarillo. Ngam saan ka day? Kung kunamila ang dayjay. Anya, Da kami ka di, tiagayan ayat ka na Amarillo, maray. anya. Di ka man mangrabak, maray. Manglukloko ka mo. Saan man, maray. Talaga ada kami kan ni Amarillo, tiagayan ayat. Katnay, umadanin ti panagkasarme. Anya, oh, jackpot yan, maray. Manugang mo, asawaam. Adakit kastan. Lukasta. Inagaw nga rod. Ani Marisiling jay asawa ti anak na maray. Wan nga taa. Jak ko mapatyon nga agayan ayat da. Ngam naglailo damot iti tunggal maysa. Way, nakitak mo't lang ti panagkuyog da ti naminsan maray. Anya laangin nga ti may bagajay anak na. Inahagaw na mo't jay manugang na. Saan ko nga inagaw ni Amarillo ko na langarudan? Ha? Mamin ano aya mga ibaga, apang marang lang ti panagasawa da Amarillo kan tanakaw. Kasano aya ti pamay aka mangilawlawag kada kayo. Ne, di kagungat amare. Mas daaw kami lang amin. Kasanaw, ibagbagayaw nga inagaw ko na Amarillo kasamad. Ay, awan nagkinawatan day tanakaw. Kampay idilaang dayjay. Ngam kinapudno na, da kami tagayan ayat kanya Amarillo. Naawatan yaw! Siling darling, nakalidliday ka manan. Saan kan samot na naragsak iti umadani na panagkasarta? Ditan sa patuloyan ng tikasar, Amarillo. Anya, naiapay ngay. Masuro na nga main kadagiti kalugaran may. Siyak mutan ti pagchichismesan da. Ibagbagada pa nga inagaw ka kano ka ni Alice. Kahit umdas ka din day ta apakaupayam. No talaga nga ay ayatin nak, ilaban mo ti panagayat mo kanyak, takastaak mo't kan ka. Adumot lang ti negatibo amang mangagaw, ang baybay aklang. Jak ikan kano ti sasawan ti tao. Bayama, ngurayan niya't ibagbagada. Awan pakibyangan da kadata. Amarillo. Saan kumaaday ta ti pakaupayam? Ngam no kayat mo, uray ag secret marriage talatan. Unsa? Ta sigurado apag sasaritaan datan tumalaang inton kaaldawan ti kasarta. Sige nga ron. Kadno malpas ti kasarta, agawid tan iji lugar may. Tapno saan na ta makikita ditoy. Kasano nga'y ta anak ko kanta apukok no panawak idaan. Kasaritam idan no kayat dati sumurot ka data, ta ikuyog ta idan. Saanan, nanang? Di kam sumurutan. Tawan agbantay dito'y balay no panawan tayo. Kasano kayo nga rodan nga'y? Ay na, di da kam pagdanagan, nanang. Kabailak ti agdis kitar para iti pagbiag mi. Ken inawagan nakgayam jay ama ti anak ko. Kit nagkari amang tad iti suporta ti anak na iti binulan. Ay nasayaat nga rodano kasta. Nanang, iso adidak pa kadanagan. No para kanyak, may mayat no ijay lugar da Amarillo ti pagnaadan nyo. Tapno maliklikan nyo ti makangag iti saan anasaya at kadagiti kakalugaran tayo. Ay, wan, tamabainak. Ibagbagada nga inagaw ko ni Amarillo kang ka. Ala, saan abale ta saan mat nga agpaiso, nanang? Di yu ikan kano dagit ang ibagbagada. Pimanaw nga rodana ng kanta asawa na kat nagnagdan iti lugar ti lalaki. Dumakdakkel matan ti anak ko kat kasi na saan mat ngagsarday ti ama na mangmangtad iti suporta para kan kuana. Ba nagapagyamanak launay. At damot dagiti agararam kanyak ngam awanan plano kamakiin na yat. Iso ngayon pa may saklangan ti atensyon kan imatang ko iti anak ko. Alakastan, to'y gayim mo, Alice. Alaga gayam, di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang!
Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Pakaragsakan ti gayam yo ti kanayo nakadayo amang subsubaybay wanumang padpadaan kadagiti drama tayo ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man ni Kabsat Angie saan naapod na nagan tintay drama. Nga makablawa mampay dagiti sumaganad. Karas family dita Pangasinan Manawag from Jacob. Lisa Duldulaw. Ken Eunice K. Tripolo, ken Ripolo family dita San Manuel, Pangasinan. Kasi man ti kunani Kabsat Angie. Dear man ang biyanang, kay kayat ko launay ti asawak, tawan lang arodan trabaho, man nugalak pay, kat imbes nga tanak, saan ta suportaran nakpaykit di, takanayon nakay kan iti kwartak apagbisyok. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Ay na, Angie, asawa kaya. Angie, ayayatan ka. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamag kan karani. Angie, I love you talaga. Tandaan na masikalang ti babae nga inayat ko itinapod. Iso sikatin ka sar ko. Tasika talaga ti love ko. Ah, kat ape nga ron ngagsangsangit ka nga Ay na, Angie, aya. Nagsingpat ka nga asawa. Nadungo. Nasikaso. Kan kang runaan itamin man nakahawat. Kan siyempre, nakapimpintas ka. Di ka nga ron agsangitan anyat sangsangitam aya. Isang sagita nga road, tinalao sa panagayat ko ka. Sika lang, tayayatek. Tandaan na makalayon dayta. Nala, husto nga rodan, di ka nagsangit. Kasla ka lagbagtik. Anjay! Agkari ka kanya ka. Ngaurayan niya't mapaspasamak. Di nagsensinaan, wan. Di nakgurgurahan. Di nakapapan. Apay, adaya rason na pangguraak mo na pangapaak kang karani, kawamot. Anjay! Nalain ka kagpulusan. Tay tuloy ko mo tintararamida kay kusina. Mangantan to no madamdama. Nakaturog ka na, Anjay, bakit? Saan pa'y? Alalaag pa'y laang titurog ko. Apay aya. Anjay, Apay, agsangit ka manon. Anjay, asawa kaya? Amo ka man nakahawat ka. Amok alab na labnak launay. Isopat siya kamawatan na. Kan mapakawan na. Ah, anyat kahit mo asawan. Anjay, mapakawanin na ko ma. Dabasol ko kin ka. Ngamkit de, jak gagara. Na ilaw anak lang. Ah, apay, anyat basol mo. Kuha. Mabuti nga ka mga ibagakin ka, Anjay. Ang mga sina anak. Inton bigat langan nga ibagak. Ay, ibagam itanta ni Jakon makaturog no di mo ibaga. Anyat basol mo. Kuha. Ada nang sulisog kanya. Kat nagpasikog kanya. Anya? Ala, tungpaan na, Anjay. Danugan na knuso. Kabilin na. Tapno maikarok tinagbasulak kan ka. Nakasaganak amang ikaro itinagbasulang. Sino ti sinikugam? Jak sinikugan. Iso tinagpasikog kanya, Kanji. Sino nga ron day ta, babae? Kwa, taga-ili. Namamok iti FB. Anya? Paya naramid mo ti kastoy kanya krani. Awanan kayo ti bain. Binartaknak na dya, babae. Sinulisog na. Dandanibay kat itaray na ka. Ngamjak impalubos, tas ikatayatag.
Ania! Wow! Naghimas mo tilinuto mo, Angie, bakit? Ala, agar mo sartan. Apay nagpintas kalat tao re kaririing mo, Angie. Asawak. Mangan ka kidin. Kagura na ka di, Angie. Siga, no sinaanak. No sinaanak. Asino nga itimang biyagkan ka. Pangalaam nga iti ka ng bakit. Amom, mas asyanakan ka, Angie. Ngamin, awan trabahom. Awan na ilipas mo a kurso. Isa amarigatan ka asumapol iti trabahom. Ay, Kano'y darumnak, awan maramidak. Maikatak iti trabaho. Awanin pangalaam iti kanam lumabalodak. Kapilitan ng trabaho ka. Kan naimbang numakasapol ka adagos iti trabaho. Kan awan ton pangalaam iti pagtungit mo. Ay well, atoy, kwartam. Imbagla a pagtungit mo bakit? kat anyat ko na jay nasikugam ngay. Diya mo, ilamlam mga ngaminan. Pakawanan na ko man bakit? Promise, diya kon ulitin ti kasdyang inaramid ko. Ipamaysa kon ti atensyon ko ken ka nga asawak. Tao po! Umay kami man! Anda tao. Sino nga tada kita bakit? Diyak ka mo. Mabitla ang tay nakitaan. Si kakade kay asawa ni Ranel? Uwan, sir. Asino kayo ka, day? Kadwak to'y anak ko asini ko ganta asawa mo. Ah, Loko datang asawa. Inalilaw na tanak ka. Binulbulilikong na. Sa idinasikugan na, itarayan nan. Heh, ayan tinalaing asawa. ay, adda di taunag, sir. Umay kayo, Dumanon kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Parwaram ta asawam. Tadito'y ruwarte pagsasaritaan tayo. Ay, kwa, ado nga mintiman nakibiyang akaro ba dito'y, sir? Iso nga idya unag kuman ti pagsasaritaan tayo. May mayat numangagda. Tapno maamuan dati inaramid ta asawam. Tapno ammuman niya. Di na imbagbaga nga da asawa na. Ti imbaga na dito'y anak ko. Baro. Iso nga inaklon mo ito'y anak ko. Ay, umay kayo nga, Rod, sir. Di taunag, di ta balkon ti pagsasaritaan tayo. Sige. Parwaram nga rin ta asawam. Takayat ko ang makasarita. Di kay madanagan, tata. Jak pagtalikodan ti pagrebangak ita anak yo. Mangtedak iti suporta. Rumbag lang. Tanay, amumat nga awan trabaho to anak ko. Laglagi pam amabalin ka nga idarom iti kastangin na ramid mo. Taamumat nga 18 pailat tawan to anak ko. Ngam impagpagapok dito anak ko. Tadila kayat nga idarom ka. San ka di, sir? Didak idarom, sir. Ikarit, jak baybay antisikog ni Mina. Wine, basta tong palam dahi takarim rani. Talay, amumat asaan kami abak nang. Uwan tata, alang araw, mapantayo iti barangay ta pagsasaritaan tayo anay bagday tayo. May mayat no adda kasuratan a pagpipinirmaan tayo. Kat, anyat planom ngay. Di mo aksyonan ti naramid ti asawam a panagbabae na. Di mo idarom. Saan, Kat no isunto pa ti dandanida indarom. Taag 18 pailaan dyan nasikugan na. Kat mayat no idarom da. Tapno mabalo doon. Namin anon ngay naramid na ti kasta. Kanayon nga agbabae jay asawam. Baybay amat ngami. Di mo idarom. Ay, panunutan niyo mat ananang. Awan trabaho. No idarom ko ni Rani, kat mabalod, pangala akon nga itilamutak. Siyak tagbalin akaasi nanang. Ay na, apay ngamin a problema day taya. Kat napigsa ka mo't. Agtrabaho ka ngamin tapno adda kwartam. Nagrigat ti sumapul iti trabaho na awan na ilupas sa kurso. Masadotak ko namkit di taday tala agtungtung iti pagalistuam. Imbes at tulungam di asawam nga agtrabaho. Saan tasabali matar aramidam? Anya kumatrabaho ngay, awang nga ron masterkan. Ado no kayat.
masadot ka laeng, iso akas ta ti bagbagam. Lima gasot yuman ki dinanang. Paggatang ko iti bagas, bayadak to. Ingka bangala iti bagas dita kusina, ado ti bagas dita. Kwa, jay red rice, tigatangag. Ay na, dinak man utu-utuan, ta dinak mautuitan anje. Red rice nga, pambar mula da ita, pagtungit ko kunamkit diya. Saan mo, ha? Alan na, 500 lang. Awan kwarta, awan 500 ko. Hello, Nanang. Kat, kumustan daan di kan ti asawa na? Iso da pay laang. Ay, katwa na anak ko. Kunak ngarod a panawan nan, ngam di na mat kayat. Di na pay lapanawan day tanga asawa na. Namin anon anag babae. Sa ita, nakasikog pa yun. Swerte na pay laang, tasanda ngayon darom. Basta suportaran na kano ti putot na itirwar. Kasano daytan? Maksayanan ati sweldo ni Rani. Addan kagudwan ni Angie iti sweldo nila kay na. Katwan na, ay aywam man kit di jay adim nena. Ibagam taga-brood mo tun. Alaam di tayan mo. Ay na, nabayagan na kasta ti ibagbagak, nanang. Ngam di namot kayat. Di na ka numapanawan ti asawa na. Ay, kaasila ang jay adim iti sidong ti asawa na. Kanayon na alukon. Di namot ka siyan ti bagina. Ibantay na mo ngamin. Agsugsugal pa eh. Inaldaw amapan ang iskwila ijay tungitan. Inaldaw alubabas dito'y balay. Kas lamang opisina ta inaldaw arumwar. Rumwar iti agsapa, ang awit iti malam. Naimbag man, tada ka na yun kwarta apagtayana. Ikan mo't di konsintidor nga asawa na. Kasya iti wagas ni Rani, tapno saan nga idarong di adim. Paput-putan na iti kwarta na, tapno adda pagtungit na. Kan tapno saan ang makapalag jay kabsat mo. Anyan? Saan nga gawi din tun rabi, nena? Wen, tani, adda outing mi kadagiti katrabahwak. Agpa-outing ngamin ni Busme, kat masapol amapan kami amin. Anya? Mangibati ka mga rod iti kwartak tani, awan karga jeref. Wen, bakit? Danag mo na ya. Atoy, ninayunak, tapno adda pagtungit mo. Ay, thank you lakay. Ay na, manmanutikas kan ka nga asawa. Saan ka kontrabida kanyak nga asawa? Siyempre subsubadak lang, di kinaimbag mo kanyak, bakit? Di nakmut kun kontra ni Tara Aramidag. So anasaya at kamot nga asawa kanyak. Wen, gapot ta ay ayatan ka unay, Rani. Kasta akmut ken ka, Angie. Naimbag no di nakasapulin di asawam. Numaturog ka dito'y dagos ko. Saan? Tainik ka kiti pagtungit na. Anya, di mo pa lang amin sinaan. Kunam kanyak idi, sinaamon apaman nga agsikuga. Wen, di ka madanagan. Di ta pa'y lamabalin a puwersaan ita, taamangan no agdarom. Masapol nga al-altitek pa'y laeng. Tapno saan nga agaramid iti jak magustuhan. Iso nga rod akanayon ka apaputputan iti pagtungit na. Tapno di nakpakibyangan itanyaman nga aramidag. Saan nga amo ni tatang ko ngagtultuloy lata ti relasyon ta? Ti amo na, nagsinatan. Di na ngamin kayat nga ituloy ta ti relasyon ta. Nadlaw ko nga rod dayta. Paputputak samot iti kwarta tapno kanunungan na ti relasyon ta. Ay na, di mo maala ni tatang iti kakasta awagas, Rani. Saan nga agkuri ti kastakan ko, ana? Alang arod, ilimod talatan ti may papankadata. Jak ngamin kabailan ti maisinakan ka, Eloisa. Ay-ayatan ka. Apay, di kang payagawid, Angie. Sumipngatan. Ureg patpat nagak dito sugalan, plabya. Uray tawa mo sang putak iji balay. Apay di asawam ngay. Adaw tingda. Umyanda ka no iti papananda. Anya? Ay, agbati ka nga rod. Tagawid akon. Diyak mabalinta agpuya. Tabawal kanya. O sige, plabya. Mabati akpay. Padwag pa iti kwartak.
Naawag ka manang. Wan, tanagalas ti madamdamag ko may papankan ka. Sugalan ka nulaktan ti ayuyang mo. Apay, awan arapaap mo iti biyang. Anya pailat sa pulak ayakat sa anak mata mabisbisinan iti sidong ti asawak. Maipay na mata amin ang kasapulak manang. Jak aglanglangan amangan. Kat, kontento kan iti kasta ang kasasad mo. Katwanan Asi ka sumon kit di ti papeles mo, taga-brood ka matnan. Umay ka dito'y ayan ko, ta isapulan ka iti employer mo. Awampay mood kong agtrabaho manang. Kan ora jak agtrabaho, adda ti asawa kamang biyag kanyak. Ay na, di kan mang namnama iti asawang. Masiguradom ayang nga agnanayon asuportaran na ka. Nangro na ita, taaddan putot na itirwar. Pampanoy-noyam ti asawam iti kastangar aramiden na. Di ka agaramay, iti aksyon. Anya ko mga aksyon nalpas lang arod ti saritaan nun. Sininaan nan di babae na. Jela suporta ti ubing ti habol da kankwana. Sardengam nga rodan ti kastang aramid mo. Numasadot ka nga agtrabaho, agtalinaad ka lang di tabalayo. Saan aday tamapan makisugsugal tar aramidam? Makaburing mga rutagyan iti balay manang. Isa rumwarak mo't makapabagtit tawan kasarsarita na. Pakaragsakak ti kasto yung araramidek. Isa baybay andak ka di. Anji bakay, mga laki ti kawas ko, tani, kurang di binalon ko. Papanamanan? At seminar mi dya Manila, medyo mabayagan kami ijay. Ang mga numakabulan mi ijay. Anya? Nagbayagan ngay. Huwag nga ron. Ngam di ka madanagan. Tay batyan ka iti pagtungit mo, Anji. Ay, nayunam nga ron atan mabayag nga awang ka. Huwag, di ka madanagan, Anji. Ay na, di mo pailangamin panawan di asawam. Total, awan mat anak yu. Huwag, mapasamak to day tayo, Loisa. Ngamurahin ta ti umno panawan. Sana bale, tamabayag manin nga agnaidak dito'y dagos mo. Makadin na kayo iti anak ta iti napaot. Kastoy ko man ngag na yun. Duanton ti anak tarani. Kasapulan minton at talaga ti presensya. Wen, mabukudan dakton, Eloisa. Basta urayan ta ti umno panawan. Ha, ato tao. Eloisa, anak ko. Lukatam da ito. Ha? Ni tatang. Hey! Ala, apay akalaat ni May. Sigod-sigod ngamin, no umay ni tatang dito'y dagos ko. Umawag nga umunawan no ang text. Kasano nga rodan? Makita nak dito. Urayan na. Anya ko ma. Di ka madanagan. Tailaban ka iti ama, karani. Naimbag nga oras mo, adeng. Agsarita taman, taado ti kayat ko adamagan kan ibagakin ka. Anya day jay tata? Ala, dito tayon balkon nga agsarita ta naparpariir. Agtugaw kayo. Agyaman na. Amom ka di tararamidin ta asawam. Tauray sakit kam-amok lay tay agsapa. Tati amok, nabayagan asininaan ti anak ko ti asawam. Ngam saan magayam? Agtultuloy mo latagayam ti relasyon da. Bagbaga ang mamadya asawam, taadaywan nandiyan ako. Diya ka mo day ta atata. Kuna na ngamin asininaan nan, manipod nagsasarita tayo idi. Ulbud dang agpadpada. Kat numasikog man nandiyan ako. Anya? Mariribo ka nak. Diyak amo taramida ki dyan ako. Sukiran nak mait. Diyay kumamot ngamin asawam ti lumiklik Ti awanan ba in aranin? Makamukan noon niya taramidan balasang ko. Tanusyak, talaga akayat ko na pagsinaan nida. Inlimod da ti relasyon da. Intultuloy da, jak amaw. Nasaya at tadakan rani. Amok, naggapo dito iti ama ni Eloisa. Wen, aklunak, jakon aglibak bakit? Masikugmanan ni Eloisa. Anya? Talaga gayam nga awan mataktak drama sa umrani. Agpilikan! No asino kada kami ti pilyam iti babaem!
Ay, di na ko magurguraan, Angie. Maawatan na ko, ma. At daditan, nailawaan akon. Kanduan tong tiputot ko kin Eloisa. Isuan ni Eloisa ti pilyak. Anya, Anay ka? kastala ang kalakanakan ka ti panang isukat mon kanyak nga asawam? Syakting kasar mo! Ngamji kabit mo ti pilyam? Di ka madanagan. Tauray agsina ta. Ikan ka iti kwartam iti binulan. Saanan? Kwartam lang ta kwartam. Lading itak. Ngam na kay kadangak matan. Iso pasensya ka langan. No aramidok ti kastoy, Rani. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Desidido kan amang idarum iti asawa. Wala nang. Saan kan amabutang amaawanan iti kwarta? Awan tun at timang pakankan ka. Takas tamot ti kanayon nga ibagam iti. Wala nang. Napigsa akpay. Makatrabaho ak para iti lamutak. Napunwan ako na malukloko. Nasaysaya at lamabalo dan day jarani. Tapno awanan ti mairanod kan kuana. Basan niyo na apay nabanod ni Rani, tatang. Nadiyo ko mga minimpulpulong kini bakit na ti relasyon mi. Saan na kumamat nga indarom ni Rani? Awan ti sabali a pabasulam no di isumit laang. Amo na pabilyado. Nagbirok pala iti sa balay. Kan oray siya ka. Pinagsina kayo lang arud iden. Ngam natangkan mo ti ulong. Kasanong kami nga gina? Di ka madanagan. Siyak ti makamo ka na kayo anak ko. Adda trabaho ko. Kabailan kayo abyagan ka nagiti apukok. Nakasagaan ak ngagtrabaho para ka nagiti anak mo, anak ko. Basta mailisi ka, iti pagbasbasulam. Kumusta ti trabahom? Nasingpet matladag iti amom, Angie. Wan manang. Kan saan ako na marigatan. Tadwala ang dagiti amok. Dwadala ang nga pagserbyak. Nasaya at nga rod no kas na. Kat nagsuldo kan. Wan manang. Pinawitak mo ni nanang iti kwartana. Nasaya at nga rod. Agurnong kamat para iti bagim. Tani, awan sa bali anam na maam amang ipaay iti kasapulam. Nang runa no bumakit kanton. Isagana amday ta, tani, agmay sakan. Kan narigat ti mangnamnama iti sabali at tao. May mayat no pagrigatam amis mo ti pagbiag mo, ading ko. Wan manang. Masayangan nakla ang iti aldaw ang naglabas. Ado tinasayang nga aldaw ko. No idi pa'y kumaan nagtrabaho ak. Napintas ko man ti biag ko ita manang. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, ading ko? Ado pa'y ti gundaway mo. Basta di mo baybayan ti salun. Impamaysak nga rod ti nagtrabaho kat iniino ta nakaurnungak katadamot ta negosyok dito Pilipinas. Kat ti ex-husband ko, awanan ti damag kukankwana. Jakon na kiasawa, isang agmay sa aklat tan ngagbibiyag tanatay matan ti inami. Nga muray no kasta, naragsakaklat ta. Kat itama kumikumak iti bakery a negosyok, kat maragsakan tan napintas ti kitak iti dayto a pagsapulak. Alakastan, tugay mo, Angie. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day ta apakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang! Biyada!
Manipod kini Kabsat Aryong saan napod na nagantintay drama. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam shoutout mampay kada Fernando, Sofia, ken Samantha Corpus from Arlene Corpus, iti mabilang panike Tarlac. Ni Manuel Ibuus dita Saudi, ken Evangeline Martin dita Hong Kong. Kasi manti ko na ni Kabsat Aryong. Dear manang biyanang, ada kakaisuna nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalakada met nga lilawan. Ket masya nakankwa na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Una yan ay tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man! Oh, abay. Umay kay man biita ni makaturturog ako na yan. Mabisin samad ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak ngami nakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla ako iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Les, sika magayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apay ngamin apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tilawas wasayon na. Ang bumatan ti style ni Bayaw Mau no mabartag. Kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Ingkalaan lang. Tanay, patpaturugik to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na hindi nakaubba di taapaw. Nakaturog pa lang napuyatan siguro. Ayan nga menti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan din hubyo na. Anya, kay kasanuda nga ay nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay, jak nakapasada. Agawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo sa mo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo sa mo ung-ungtan. Ung-ungtak mata. Tumangsik nga raw nulad duma. Inispoil mo ngamin ni Kayla, iswakas ta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito'y ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko mano si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apo. Awain hangam magbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mangaw awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga kabagays, tabarang sika ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. Na yan ti kasta apa nagririing mau Kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrasaw jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ah? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maw. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amam a. Saan akasta? Inakto ag trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit
Ibatem, jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho ni tugot ko. Di, saan man ang makatrabaho, jay amamon. Kapilitan, auntie. Sika, ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno, ada paggatang na iti abasto na iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Adda pa na. Anya mo da jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito'y balay, agsermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayon nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na kiti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti may sa nga ina. Bumaknangak to laang. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangisakit, tikas dyan nga aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan ni Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo dito'y. Di ka pumanaw, tanay. Basit pa ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan ang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan la kan aya. Uwan tatang. Ala kita gananad ka nga ro diti papanam ah. Panya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Ala nga raw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agaawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Uwan tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ro ka bagais? Ay kanay bagano, aday pau-pauit na akwarta kada kayaw. Adamat kiday ka bagais. Eksakto la a paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manog. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka jay anak mo, saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Nainayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema ka bagais. Kabailak day taw'y. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Iso anang yuga. Ay na, agyaman na ka, kabagas. At da si daekong, may sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan anos ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawad mo kayla. Agora ka? Apa nagdakkel tatan mo? Masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan ah. Nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan asinapsapol ko ten tarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga ada nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagananad kayla. Unak matkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dakto manan ang mga wawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Ah? Di kalabaas yan iti amam sika Kayla.
Manayunan manan ti aw-awirnan. Ay, para aw-awir mulatan ni tatang mau. Auntie, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla, pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot, auntie. Pasensya ah. Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka ngamin agnaknakam. Natangken ti ulam. Sokir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay akasta kayo, auntie. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaniklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abus wumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Isunan na pokwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Ariya, bumayak man! Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sidaan nyo. Ay, ang yaman na kabagay, hindi sumlat na dito lamisaanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan, tagsubli ka no, iti trabaho na kabagay. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas tangay tsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit aday iti sangwanam. Uwan nga raw. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Ay, uwan nga raw medyo marigatan na nga raw din. Isa mga laak to, iti paraw awir ka lagi anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na, tapno makapasada ak kabagis. Sa bagay mo kidiya. Ala, ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo nga mainday anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko na. Ada mo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga Aryong. Ha? Uwe nana. Taga-ano ka ngay balasang ko? Nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan, no mapanak iti balay ti kasinsin ko dya ili. Kasta ka day. Ay ka, remwaran ni Manong Aryaw. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang yiga kitigatas kandaya por dagita po ko yo. Nasaya at mag, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo jayaya dagita anak ko ah. Nagkuna ngamin ang mga alakay itiyaya da. Kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaamaw. Makamu kayo nga ruda. Nga mapekas jay. Manipod na daak dito balay. Sa bali tinadlaw ko na. Ha? Kanayo na nakapupok iti siledyo. Kanapay nga iti siledyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakan ti asilad. Nadasad-sadot na, papanawan nyo langan. Nagagatmat ni Elisa,
Saan mo? Da kayo sa mo ti makakada mga wawer kadagiti apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga awer no sumangputak ang pasada. Kano kuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na kaslada ka surun na tao. Kasjay lang, ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaw, Elisa. Sikanti makamo ka nagita po ko, kwang. Di ka pala matulungan, taagpasadak manain. Ay, makapanog mo ti kastoy ariyong. Ano sa mo, Elisa? Sa nabalay, tadumakdak ka lang nagita po ko. Kunak no umayak ag-relax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't nawan trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditirik na, ariyong. Ne. Madi man ang tirusok ko. Sus. Mano nga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak man na mo. Jak maawatan ti bagi. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kano makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Natamnay iti panagraman ko. Basit ti kan. tinasayaat. Intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing nga eh. Inakpay la ibati kini kabagis ko agarda. Ipaaw-awir tapay lakang kuana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no maamuan jay anak mo. Kitawan mabalindan Malapdan na kaya iti kaya't kung aramidan. Jakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidek taon di anak ko. Jak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay. Adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Lukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwen, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid mi laang. Tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuan nan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon kabagis. Ha? Ay una. Rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdindin na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta kabagis. Kurang pa di ornong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti partsem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayon manong ariyaw. Anya matikas tang aramid yun tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pay laang. Kundi ala kayo pay lang amin itiyayan dagiti apu kuyo. Anya nga nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparang kula ayaya dagiti anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rudaytan nga Pagawidan yun tamakam mo umutan iti sikog na. Ay, sana Kasi mat, jak mat mabalin abaybay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybay anti dua lalaki. Isa pagawidan yung mutan dyan nobya yo, sinaan nyo kidin. Saan? Ikasar ko ni Elisa Kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awir mutan lagi anak mo. Tadya kun masango ti mga awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kano saan mutan ang makaw-awir ni Elisa? Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anya, masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam Kayla. Tulungam kit dimot ang mga awir kadagiti ipas ngayon ng addem.
Tadadakkel mutan dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak. Nagrigat lang aron ti pa nagbiyagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak ko. Ta idi si ka ti babasit anak na ket siyak pa'y ti paraw-awir kadakwada. Ah, No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga taala saya at dagiti anak mo. tatang. Saan apa nang iboy-boy kaila anak ko? Ngam panunutom kumamay ti adu arigrigat ko iday kadagiti anak mo. Isu nga ita, tumulong ka mo't pangaasem anak ko. Aga product tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay tadaking ka anak ko. Oray ta grade 1 mutan ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga ron ti gastusan da. Isong aga product tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. At daking ka ta kaila. Amok para ka dagiti anak mo ti pampanunutom. Isu nga daking ka ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aryong, lumaklakay kan. Ken maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Isu nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, masaanan ang masapol, Elisa? Aw-awirim ka di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigrigat ka na yun. Tulatag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Ay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kano ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone na kontak tayo. Kaya't katulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanam garda. Umay kalumuganan. Tay dagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Ang, dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod. Adapay maysa. Ay saanan? Aguray akla iti sa bali a paglugana kaon. Sa anak a komportable dita. Agasim dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagay. Nangruna ka na dumadakal dan. Ay, Nalalabapan kayon. Aguray aklaangan iti sa bali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagay. Nasingpot ka no dyan natumpungan na nga amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsakan akparakin ka manong. Tauray kaskasanaw, inintay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapintas sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabagis. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kinsapay la kuma, tanapintas to ti masakbayan na kita apukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta paraw awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay, ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mang tartaripato kadagiti duwa nga apukok ken duwa nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken ibaket ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kasi na sana napasamak dayta. Ket ti matanak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ti atensyon na. Alakastan, tugayem mo Aryong. Ala gagayam, di tan nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.